Cocok nih Firdaus. Ke sini. Nah. Angkat tegak maju. Jalan. Hadap kanan gerak. Siap, gerak. Siap, gerak. Jangan bila sebelumnya. Siap, gerak. Terus kenapa kalau kita selalu sebelumnya? Gerak. Besar suaranya itu Pak Besar. Angkat tegak maju, perbaiki langkahmu. Angkat tegak maju, jalan. Kau ya, maju. Langkah, kau ngomong nak, langkah tegak maju saya. Contoh nak, langkah tegak maju, jalan. Ya. Langkah tegak maju, jalan. Kasih besar je. Kasih besar je. Ini grab. Gerak. Kasih besar je begitu tadi. Pulau nak pulau poin. Teriak. Lumpur. Oh. Ya. Ayo guruna Pak bisa bahasain. Ya. Ya. Coba Firdaus. Langkah tu kau. Langkah tegak maju, jalan. Henti. Henti, gerak. Nah. Hari Senin ke sini kau Firdaus nah. Lolos kau. Nah? Hari Senin ke sini kau seramu bisa waktu. Sudah nih, gerak. Hadap kanan, gerak. Letakkan tangan, mulai. Selesai. Hadap sini, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Balik kanan, menghadap ke saya. Ya. Langkah tegak, maju. Jalan. Nanti gerak. Balik kanan, gerak. Balik kanan menghadap ke aula. Ke sana. Langkah tegak. Perbaiki dulu tali sepatunya. Itu jangan sampai menginjak. Langkah tegak, maju. Jalan. Maju dulu. Oke, gerak. Ya, satu kali lagi. Balik kanan, gerak. Hadap ke saya. Langkah tegak, maju. Jalan. Oke, gerak. Balik kanan, gerak. Ya, sudah pulang. Ya.